your military people should shoot the terrorists, not the children, not the women. We really do all what we can not to hurt the citizens. For example, these days, actually today, You kill more than 70,000 civilians. My solution is that go to the UN, work with the UN, and agree the two-state solution to establish a state of Palestine. Then you have two states, and you can work together with the Palestinians together to fight against terrorists. If you do not work with the Palestinians together, you can never win the war over terrorists. specific war will end when the terror organization will release all our hostages and will give up his weapon, because we can't stop the war as long as we have the hostages. This kind of propaganda have too many. No one believe it except few Israelis. Perdebatan sengit antara akademisi senior China dan perwira militer Israel dalam forum Xiangzhan ke-12 di Beijing menjadi sorotan dunia internasional. Forum yang dikenal sebagai salah satu pertemuan keamanan terbesar di Asia ini kembali mencuatkan isu perang Gaza yang hingga kini masih memanas. Dalam sisi diskusi terbuka, Yan Shuetong, akademisi terkemuka dari Universitas Tsinghua, menegur keras perwira Israel secara langsung mengenai operasi militernya di Gaza. Yan menekankan bahwa militer seharusnya menargetkan teroris, bukan warga sipil. Lebih jauh, Yan juga menyoroti pentingnya solusi dua negara sebagai jalan keluar konflik Israel-Palestina. Menurutnya, upaya membangun kerjasama antara kedua pihak justru dapat menjadi kunci untuk melawan terorisme secara berkelanjutan, ketimbang melanjutkan serangan yang memakan korban sipil. Pernyataan Yan Shuetong cepat menyebar di jagat maya. Potongan video perdebatan itu diunggah ulang oleh akun Instagram @merinding pada Minggu 21 September 2025 dan segera menuai komentar dari publik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.